Ahe namkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course mhleta khala like Benny Mangan the president na live video of course leyi nga yi endla yi ri na ngami ya yona on TikTok. Yeah, so before we fika kwala swi kahle hi twisa ku why yi endliweni that live video. So ka of course rat 17th June as you can see fika ngena ka account ya Benny Mangan the president we fika ngena fika yi kuma ku you fika yi tsala a post leyi nga fika yi tsala ku happy birthday ngami ya mina nkata murhanga phanda a ri vile rinene ni nge pfuki ni ku endle pay slip as you can see ni nge pfuki ni ku endle pay slip which means ni nge pfuki ni ku tumbetile swi helangi lani mani hey a ku dyiwa swa manyanga mani lexi yi nga swi endla murhanga phanda swi saseke swinene. So tanihileswi mi swi vona kwalano a yi hume na ngamu va xikepeni so obvious ma swi tiva ku dyiwa swa manyanga like swakudya swi ri kona tanihileswi mi swi vona ku ri sweswi swin'wana kwalano then from there a ku ri karhi ku tlangiwa ti-love song leti hi nga ta va hi kha hi tikhata there and there until ze hi fika section of course loko yi se va chika xikepeni so a hi sunguleni hi mhaka ya tinsimu of course. Okay, as you can hear, ku twala ku ri ngoma ya Kensi so okay. Van'wana va swi tiva ku ve ri ku nga ku ri either Tsanani Dam or Hatis wo loyi a nga tsala ku ri mhani ku ti hwile kwini n'wina mi ku tiva ku maybe mi nga comment. Okay. Ma swi ri kahle tani mi swi vonaka na ngama swi ri kahle va tsakini so swi kahle swi mi rhanga phanda of course yi nga swi endla mi ko vona ndlela yo kombisa ku n'wansati fika khomiwa njhani loko munhu like the birthday munhu wa humesiwa hambi ku ri khale mi ri swin'we wa n'wi humesa mi ya dya swa manyanga mana a ku va ku ri na issue ka sweswo ma yi na mhaka leyi. Of course mi swi tiva ku murhangaphandla ka murhangaphandla ivi yi promise ku hey ka swa timovha se hi hindzini se yi lava ku xavela ngamu mezevheda hayi se yi lava ku xavela ngamu xikepe manjheni ka swa timovha se yi hundzini a ya ha ri ka swona. So from there of course ku vuye ku tlanga various tracks tanihileswi mi swi twaku na ri ka background yeah as a love song. Swi ri kahle swinene. Unfortunately of course ni nge vekeli video exactly like of that music because a ni swa hluphahlupha so mara ndhawu ya kona ku ri leyi n'we mi yi tiva ku maybe mi nga vula ni ta zama ku va ni kuma angle leyi nga kombanyana the place ku fana na la n'we mi yi tiva ku maybe mi nga hi byela ku nga so ndhawu ya kona ma yi vona mhaka leyi mi nga hi byela n'wina mi swi tivaka so hi leyi ndhawu ya kona ku na xin'wana nyana xa pink ka interest tanihileswi mi swi vonaka kwalano. Okay. Xilo lexa xa interest yina i Mjombe as you can see leka interest la ku na Mjombe wo karhi i Mjombe didenglia n'we mi swi tiva mi nga hi byela Mjombe wa pink tanihileswi mi swi vona ku hi sweswiwa ma vona mhaka leyi of course va chika xikepeni tanihileswi mi swi vonaka na ngamu okay ya yi kombetela lowa wun'wana a yi famba va famba na yena wo driver swo ka va ri ku n'wi nyiketa foni va khakhata some pictures I guess so leswi swi kha swi endleka then from there va hi xeweta. Aye. Na birthday girl la. Mana tuwa? Aye. What? Oh. Aye. Yale jacuzzi leyo hlaya va zarangi yale jacuzzi loko va ku va na jacuzzi and ku na point yin'wana of course murhangaphandla yi nga fika yi vula ka video ku ya hi vusiku of course between iPhone na Samsung yi fike yi vula leswiwa mi teka yile Samsung yi humesa kahle navusiku yo humesa musi
mina loko ni nga yi rhandzi i Samsung mara yi ndla swona ngopfu. Of course yi vula Samsung Galaxy S24 Ultra man. Vanhu va ngo hi zonda Samsung mara na yona hi michini na yona liya hi michini liya. iPhone a ya ha ri that superior ne. Okay? Mali balloon leyi a fambe ndatekile yi humesa kahle leya Ultra. Ni na vona kwala hi swin'we kwala moyeni. Hey. Kumbe nga kopela swin'wana hi endla kwale ka Triple Story. Hi famba hi navela hi na hina. Of course va teka na some pictures I guess, and then of course va tlhela va khandziya na Mjombe before se va la ku famba. Of course a va ri Mjombeni as you can see kwalano. Se hi teke ntirho wa vatuwa. Hello Mswingi, se hi teke ntirho wa vatuwa la xijolombe. Na vo spina xikepele a va fambi na hi ta famba. Khesile n'wana baba. Okay, thanks. Danke. Hayi a fambe. Se ku xinyami maso mi nge voni nchumu. So ni ta vona inkomo so no. So loko va heta sweswo va hi ku video yi vi herisa sweswo because loko va heta kusuka Mjombeni va va tlhela xikepeni. Ma vona mhaka leyi swilo leswi nga ndlisa swona yi kha yi kombisa ku ya khensa murhangaphandla. As you can see kwalano swi nga ndlisa swona hi ngo yi fast forward ya makumu mi swona ku yuvi yi hela yi herisa hi ngamu kwalano hi vona kota ku fika va tlhava live ended. So ni mi kombe everything leswi nga humelela in overall hi leswo. South Africa na mixota hinkwenu mina masema phiko la tolo na tolweni la lavela ku vanhu ndhawu papa Malima papa Ramaphosa hi mina masema phiko la tolo na tolweni. Wena ita ku mutini wa mina tshika ku ni yivela Caroline tshika ku ni yivela Jesse famba xava a lo swi fevela swilo leswiya swa mina leswiya ni kombela ku yisa Jesse ra mina ra brown Caroline i teke phone khongo i xavile tshika ku ta mutini wa mina tela ku yiva. Ku vula mina masema phiko la tolo na tolweni hayi ku lava na n'wana wa mina i fanele ti ta yiva swa muti wa mina. A ni nga hati laya ni ta ku lavela protection order hi mina masema phiko la tolo na tolweni. South Africa hinkwayo misava hinkwayo jikelele a nga kona a nga ni tivi ku ene hi ku mbala kona hayi yimaninyana masema phiko la tolo na tolweni la lavela ku vanhu ndhawu ka misi ya mikarheli ni kombela mi ni followa vanhu va South Africa